Pemirsa, pandemi COVID-19 sampun ngawenang perekonomian krama, napi malih indik nagingin pebuat pangan serahina. Punika sane ngawinang pertanian patut kelimbakang malih. Limbak ring widang pariwisata jantan sidang icen asil sani pastike. Nanging sektor inucap dengan pisah nampenin wesanan kaon. Napi malih ring tengahing pandemi pariwisata padem tur ngawinang ekonomi krama mewah. Nanging kahanan inucap nenten dahat mawasana ring widang pertanian sani pindah ke pebuat pokok. Punika sani ngawinang Bupati Karangasem Igededana pacang limbakang widang pertanian. Ya diastun hasilnya nenten matahang pariwisata nanging kantun sida nagingin pebuat pokok serahina krama. Dani memperkanti sarang stakeholder sani mepaiketan mangdane hasil para petani ring Karangasem prasida kalimbakang becik. Kaptiang ring samian sime dresta anyar puniki, prokes ring serahina krama nenten ngereredang. Napi malih COVID-19 kantun ngelimbak. Melarapan rasa sagilik seguluk krama, panglimbakan sektor ekonomi miwah kesehatan keaptiang sida memargi sinarengan, nyujur kahuripan krama sanes suker tetur maning sehat. Ratna Bali TV.